Ibihe byiza kandi amahoro y'Imana kuri mwese bakunzi bahise mu ncamake ndabashuhuje nabaha ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Amakuru ari bugaruke kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Musanze mu cyumweru kimwe gusa biravugwa ko mu bitaro bya Ruhengeri hamaze gupfa impinja zigera kuri 20 zari ziri muri newo y'ibi bitaro nyine bya Ruhengeri. Aho mu karere ka Rubavu umushinjacyaha n'umukozi wa MAJ bakurikiranyweho ruswa y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni mu gihe ubwoko bushya bwa COVID-19 mu Buhinde bwagaragaye muri kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Aya makuru kurya burambuye ni mukanya ntujye kurenda garukanya kuramburira. Nge nitwa Imana na hii ni isi mu ncamake. Ikaze nanone mu makuru arambuye tugiye guhera mu karere ka Musanze. Umwe mu bakorera akazi kabo mu bitaro bikuru bya Ruhengeri biri mu mujyi wa Musanze utashatse ko amazina yatangazwa kubera uburemere bw'amakuru yatanze, avuga ko mu minsi mike ishize mu cyumweru kimwe muri ibyo bitaro muri newo yaho hapfuye impinja zigera kuri 20 ku mpamvu yatumye bamwe bakuka umutima. Newo nahakirirwa abana bavutse igihe kitageze cyangwa bavukanye utundi tubazo kugira ngo bitabweho bazahakurwe bagize imbaraga zihagije. Ibyo ngo byatumye abo bana bahita bahakurwa bimurirwa ahandi, aho ngaho ngo hajya gukorerwa isuku no gutunganywa ngo kubera icyo cyorezo cyari cyahateye. Uyu wahaye amakuru ikinyamakuru Bwiza yavuze ko icyo gihe newo yahise yimurwa kandi ko ngo bahageze basanga ariko bimeze iyo newo yarimuwe. Umuyobozi w'ibitaro bya Ruhengeri Dr. Muhire Philibert havuga ko habayeho icyorezo gituma bimura ahabaga newo, gusa ahakana ko hapfuye impinja 20 mu cyumweru kimwe, havuga ko ari ibinyoma. Ati nibyo koko habayeho icyorezo mu kwezi gushize duhita dufata ingamba zo kugikumira nk'ibisanzwe. Mu byumweru 2 bibanza twafushije impinja 7, mu cyumweru cya gatatu dupfusha izindi 3. Twabonye ko atari ibintu bisanzwe, twahisemo gukora ubushakashatsi ngo tumenye icyo cyorezo icyo ari cyo n'ikiri kubitera. Twarakimenye ndetse tugishakira n'umuti wo twamaze kuwugura. Ubaho newo yahoze hakongera kwimurirwa abana. Sinzi watanze amakuru y'uko hapfuye impinja 20, gusa ikiriho nuko muri newo hasanzwe hadukamo ibyorezo. Ibyiza nuko twebwe twabimenye kare tukabikumira, tugasaba ibikoresho ku bindi bitaro nka Ruri, Nemba, Shyira n'ahandi, tukaba twakiriramo abana. Muri iki gihe twamaze kuhasukura inshuro 3 tukahakorera isuku ihagije, ndetse kuri ubu hashobora kuba hakongera kwakira abana. Uyu muyobozi w'ibi bitaro kandi yasabye ababyeyi bajya kubyarira kuri biriya bitaro bya Ruhengeri kutagira impungenge z'uko ubuzima bw'abana babo bwaba buri mu kaga, kuko ngo bakurikiranye iki kibazo umunsi ku wundi kandi ngo bakurikirana n'abana babo umunsi ku munsi kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Dukomeje n'amakuru yacu, dukomereza mu karere ka Rubavu. Umushinjacyaha n'umukozi wa MAJ bakurikiranyweho ruswa y'ibihumbi 500. Umushinjacyaha mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu n'umukozi w'urwego rwunganira abaturage mu butabera Maison d'accès à la justice MAJ bakurikiranyweho kwaka no kwakira ruswa y'ibihumbi 500 by'amafaranga y'u Rwanda bahawe n'umuturage kugira ngo bamufungurire umukobwa ufunzwe ukurikiranyweho icyaha cy'ubuhemu. Umuvugizi w'umusigira w'urwego rw'ubugenzacyaha ari Dr. Murangira Bitaro yemeje amakuru avuga ko bafunzwe kubera kwaka indonke hamwe n'uwayitanze mu gihe iperereza rigikomeje. Ati bakurikiranyweho icyaha cyo kwakira no gusaba ruswa, bafunganywe n'undi ukurikiranyweho icyaha cyo gutanga ruswa kugira ngo umukobwa we wari ufunzwe akurikiranyweho icyaha cyo kwitirira umwirondoro utaruwe n'icyaha cy'ubuhemu adakurikiranwa. Bafungiye kuri sitasiyo ya RIB iri ku Gisenyi mu gihe iperereza rikomeje kugira ngo dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Dr. Murangire yakomeje aburira abaturage ko RIB itazihanganira barya ruswa kuko imunga ubukungu bw'igihugu ndetse ikabangamira n'itangwa rya serivisi inoze n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, kandi nta muntu wari ukwiriye kuba akora imirimo ashinzwe kubera ko yahawe indonke. Yasabye abaturage kujya batanga amakuru ku buryo bwagenwe bahamagara ku mirongo irimo 166 cyangwa bakandika kuri imenyesha mu gihe babonye cyangwa baketse ahantu hari gukorerwa icyaha, ndetse anashimira abaturage bagira uruhare mu gutanga amakuru.
Ingingo ya kane itegeko nomero 54 akarongo 2018 ryo kwa 13 z'ukwa 8 2018 ryerekeye kurwanya ruswa ivuga ko gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke rivuga umuntu wese usaba utanga cyangwa wakira mu buryo ubwo ari bwo bwose indonke ari yo yose kuri we cyangwa ku wundi muntu cyangwa akemera amasezerano yabyo kugira ngo akore cyangwa adakora ikiri mu nshingano ze cyangwa yifashishije imirimo ye kugira ngo gikorwe cyangwa kidakorwa abakoze icyaha yabihamijwe n'urukikanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa yakiriye. Makuru yacu reka tuyakomereze kuyari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Minisitiri w'ubuzima muri Kenya Dr Patrick Amoth yatangaje ko ubwoko bushya bwa COVID-19 bwibasiye Ubuhinde bwagaragaye no muri icyo gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika. Kuri wa gatatu Amoth yavuze ko muri Kenya habonetse ubwo bwoko bushya bwa coronavirus bwagaragaye mu bakozi 5 b'Abahinde bakora mu ruganda rukora ifumbire muri Kisumu. Yavuze ko byamenyekanye kuwa kane ushize ubwo abantu 5 bageraga muri icyo gihugu bava mu Buhinde mbere yuko ingendo z'indege zijya cyangwa ziva mu Buhinde zihagarikwa. Abantu bamaze kwandura COVID-19 muri Kenya kugeza ubu ni 161 n'abantu 393 mu gihe abasaga 2800 imaze kubahitana. Soreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanzuro ubuyobozi bwa Facebook bwafashe muri Mutarama 2021 wo gukumira burundu Donald Trump wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri urwo rubuga ushobora gusubirwamo nyuma yuko akanama gashinzwe kugenzura ubutumwa butambuzwa gasabye ko hubahirizwa amategeko areba abakoresha uru rubuga bose. BBC dukesha iyi nkuru yatangaje ko ako kanama kavuga ko uwo mwanzuro utagena igihe runaka ko ntizafungurirwa kandi bidakwiye. Facebook yasabwe kugira icyo bikoraho mu gihe cy'amezi 6 ikongera kusuzuma hakubahirizwa amabwiriza asanzwe agenderwaho no ku bandi bakoresha uru rubuga basanzwe. Impamvu ako kanama gaheraho kagaragaza ko uwo mwanzuro wafashwe muri yo bidakwiye nuko hatagendewe ku mabwiriza Facebook isanzwe ikoresha agena igihe runaka ko ntifungwa. Mu kiganiro n'itangazamakuru umwe mu bagize ku kanama Thorning Schmidt yavuze ko basabye Facebook gufata umwanzuro unyuze mu mucyo. Ati turimo kubwira Facebook ngo isubiza amaso inyuma kandi ishyire umucyo mu buryo yakoze ibi bintu, ikwiye gufata kimwe abakoresha urubuga bose kandi igahana byubahirije amategeko itabugama. Ubuyobozi bwa Facebook bwatangaje ko bugiye gusuzuma umwanzuro bwagirijweho n'ako kanama hanyuma bukore igikwiye kandi gisobanutse. Donald Trump yakuwe kuri Facebook na Instagram mu ntangiriro z'uyu mwaka nyuma y'ubutumwa yahashyize bwagaragazaga ko ari ku ruhande rw'abateje imvururu zabaye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika kuwa 6 Mutarama 2021 zigahitana abantu 5. Uretse kuri izo mbuga, Trump yanakumiriwe ku rubuga rwa Twitter na YouTube. Mu minsi ishize akaba yaratangaje ko ubwe ajya gutangiza urubuga nkoranyambaga rwe ubwe azajya anyuzaho ibitekerezo bye ndetse n'umugore we. Nahangaha dusoreje amakuru yacu twari twaguteguriye. Iyi ni isi mu ncamake. Byiza nuko wakora subscribe kugira ngo n'andi makuru yacu ntakajya gucika ubwo ajya itakugeraho mu bambere. Murakoze gukomeza kugubwereza mugira amahoro y'Imana. Nitwa Abraham Uwimana.